Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының «Хәйләсез, дөнья файдасыз» дигән спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакль Кәрим Тинчурин комедиясе буенча куелган. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рәшит Заһидуллин. Музыка бизәлешен Ринат Бикбулатов эшләде. Режиссер ярдәмчесе Рәмзия Жаббарова. Рольләрне башкаралар. Сәфәргали. Эшсез һәм эшкә яраксыз калган зыялы егет Фәһим Сиддиков. Муллаҗан, аның иптәше Таһир Нуруллин. Мөхәммәтҗан, вак кул сәүдәгәре яучы Ринат Мифтахов. Хаҗи, номерлар хуҗасы Наил Шәйхетдинов. Настя, номерларда хезмәтче кыз Нурия Валиева. Файзабикә, бай карчык Роза Хәбибрахманова. Хәйләсез, дөнья файдасыз. Беренче кисәк ауга. Ярлы номерларда Сәфәргали яши торган бүлмә. Сәфәргали койкада йоклап ята. Боргалана. Куркыныч төш күрә. Син эш сум бурышымны кайчан түлисен? 28 сум 65 тиенемне кайчан бирәсен? 28 тин акчам арам китте. Халал 50 сумымны бир. Алланың ашы каһәре төшкән нәрсә? Әрәм тома! Кем бар? Кем бар? Киргиз дим, киргиз. Önümü düşünme. Yar yere düşkün eyken, önümde bulsan işlersin. Ay. Kim var? Kim var? Kırgız diyeyim. Kırgız kim? Kırgız diyeyim. İşi aşık. Xudoy rizalığı için yüzətməgiz. İşi aşık kırgız diyeyim. Koysa sonra olsun anda. Kırgız diyeyim. Rəhim itigiz. İşi aşık. Ay of. Kırgız diyeyim kır.
Әлі хаман ишік қағасың ма? Олай бек үйдетсәгіз, мен де туғанға екінші түрлі сөйлешірмін. Миңа демегей неге кешке қадар қақмайсың, шында қағарсың, кетерсің әлі. Ой, кіргіз деймін, кір. Тоқталі, бір ауылдаш мазар төгіл мекен. Шықыр-мұқыр кетіріп, бирақ майын ашап болмасы мекен. Сәфәрғали тұрып, тіләмешігіне ишік ашарға бара. Ишікте Муллажан. Нәрсе шулхатлық қағасың, нәрсе мені өлген деп білдің мәлі? Син иптәш кеше түгел икәнсең, чисти эт икәнсең. Ой, Аллам. Нәрсе, син сугынасың, жүнсіз. Син үзең жынсыз. Син бит миннән бер көнгә дип кенә алган идең. Хәзер инде икенче айга китте. Кичә килдем. Кичә ишегемне ачмадың. Бүген килсәм, бүген бикләнеп жатасың. Син бит миннән бер көнгә дип кенә алган идең. Хәзер инде икенче айга китте. Кичә килдем, кичә ишегемне ачмадың. Бүген килсәм, бүген тагын дәшмичә бикләнеп ятасың. Кичәгесен белмим, әмма бүген ақыра құлағым, тамағым қалмады. Нәрсә син өзің мынамда саңғырау болғаш мине. Син Сәфәрғали минем саңғыраулыктан көлмә, җәме. Әгәр дә син минем саңғыраулыктан көлсәң, биллә газим дип әйттем. Биллә газим. Нишләрсең? Әллә тотып ашарсыңмы? Ташлармынмы, ташламаммы? Анысы минем эш инде. Ярый, хәерле булсын. Әйе деймен. Сәфәрғали, туган ачуыңны китермә. Синең артыннан йөри, икенче тәүлек бер лыкма капканым юк. Кем кушкан сиңа йөрергә? Йөрмәс идең? Димен. Ушыкләмә, Сәфәрғали туган. Аш кешенең ачуы бик яман була. Алайса туган кай минем ачуымнан саклан. Ой! Син мине янап куркыта алмассың. Мин сине электрермен. Ярый, электрерсең. Ярый, электрерсең димен. Электрермен шул. Эх, Алла, мин дә шулай дим бит инде. Ярый, бит электрерсең. Электрермен шул. Электрерсең дидем бит инде. Менә жүнсез. Бер көнгә дип алган акчаны бер ай түләмичә артыннан йөртә. Җитмәсә тагын мине сүгә. Рәхим итеп, аның аркасында монда аш йөр. Минем туган кайнаса, акча суга торган машинам бармы ни? Турдан уз димен. Юк, мин утырырга дип килмәдем. Мин акчага дип килдем. Кая акча дир? Аз гына сабыр ит. Мә! Кая дир? Кулына төшмәшмесең? Юк, төшмәс. Кая барасың? Рәхмәт. Сатарга киттем, әйе. Сатар мисиңа? Үстерәмә мин, үстерәмә. Кулга су сал димен. Булды. Сал. Җитте. Сал тагын. Булды. Ник бирмим дисеңме инде? Ярый, бирми кара. Күрербез. Карармын, ничек бирмичә калырсың икән, минем бит шаһитләрем бар. Зинһар карыгына күрегез. Бар, звонок бир. Шәй ичеп китерсең. Нәрсә карап каттың? Звонок бир. Шәй ичеп китерсең, әйе, звонок. Звонок! Аны баштан шулай аңлатмыйлар да, Соңрау жабалак. Ишті бүлет теңкәмәті бітті бит инде. Вакытында акча түләп алмау өчен газапланам димен. Кирәк булмаса сорамас идем. Менә шул кояштыр, 2 көннән бирле бер лыкма капканым юк. Ачлыктан күз алларым караңгылана башлады бит инде. Өйгә кайтып керергә хәлем юк. Хуҗа хатын бүлмәчен акча сорый башлый. Син иптәш берәр сум булса да бир инде, Миндә бармы? Миндә бармы димен? Нәрсә бармы? Ашарга. Соң Сәфәрғали,
Нәрсә булса? Ашарга? Кемдә? Минде? Булды, аңлашылды. Соң Сәфәргали, әгәр дә миндә ашарга булса, мин монда килеп йөрер идеммени? Нәрсә булса, булды. Сәфәргали, әгәр дә миндә ашарга булса, мин монда килеп йөрер идеммени? Булды, җитте димен. Нәрсә кычкырасың? Мин бит саңгырау түгел. Саңгырау. Ой, до паречки. Тукта. Настя! Сәфәргали, Акырмады димен. Настя! Настя бәгырым кирәле. Кирәле җан кисәгем, кирәле менә мондарак кирәле җан кисәгем. Настя бәгыркәем, мин сине бит яратам, сөям. Әгәр дә риза булсаң, мин сине иртәгә үк моннан чыгарам да, менә дигән доходлы урынга эшкә кертәм, Ана ышанмасаң, Муллажаннан сора. әйе. Сиңа тагын урын табу. Аш таракан. Кем барабан? Син барабанды иртә белән Башыма сутма. Иртә белән барабан шикелле кактың ди. Мин таракан дидем иш. Таракан дидем. Таракан. Туктале җаныем. Тукта җыгыла күрмә курнос борыныңны батарсың, Настя. Батарсың дип нигә ишекне ачмадың соң? Киләле менәм да утырале, Настенька. Синең белән соңыннан гәпләшербез. Син урыныңдан тор. Эй! Ишисен! Кит моннан! Ишисен! Карале, Настя. Настя җаным, минем сиңа күпме бирәсем бар әле? 3 сум 28 тиң көмеш. Алай икән. Димәк, төгәл 3,5 итәр өчен тагын 22 тиң кирәгәйме? 20-да, 28-дә, 48-дә, яна 2 тиң 50. Әйе, шулай була. Настенька, алай булса, син миңа кичкә кадәр тагын 22 тиң бир дә, кичкә мисә төгәл 3,5 иттереп бирәмен. 1 тиң дә акчам юк шул бай. Ай, Настенька. Мәсеңә бай. Настенька, тукта инде. Настя. Нинде мин сиңа бай булыйм инде. Турыдан-туры Сәфәргали әфәнде диң дә битте китте вәсәләм. Җитте димен. Җиттеле моннан. Шаярмадың җүнсез. Менә кырын, Настя, менә бу җанвар җүнсез дип әйтә алмый, җүнсез ди. Туташ, минем бер гаебем дә юк. У ачмагач мин ишекне дөбердәтергә мәҗбүр булдым. Эй. Ул нәрсә сөйли? Ул шулай торып сөйләштергәләштергәле инде улай. Шулаймыни? Ашмагач, мин дөбердәтергә булдым. Мин менә булай ишек янына килдем дә, ишекне дөбердәттем. Әйе, мин ишекне ачкан булсам, ул дөбердәтмәгән булыр иде. Ягъни мәсәлән, без күрәк сөйлибез, ул ширәк сөйли. Дөрес аңламагансыз, мин илдән килдем, ишекне дөбердәттем. Sayın avlarına deyip bildiniz mi Allah? Sizin orkanızda bugün numarlarından minedigen konaklarım gitti. Nindi tavuş bu. Nasta. Sana nerse gerek? Meni mında şakırdılar. Kim? Mana Safargali efendi? Safargali efendi. Hayol. Yok. Safargali. Sen sizge ettim bit. Safargali efendige şey vermezke. Burnunu yıştırmazke. Uç vermezke. Yakşı. Vetelevirlerini çıkarırga. Çıkar. Sport değil bu. Hazır buldu mu? Bak. Koy benden. Üzerinde bulmazsan bul. Olay bulsanız biz siz beni tırlay gurga kırtasız. Efendim, tügülmanda senin işin bulmasın. Ali okşa tüleme özgüne gitmegen.
Endi tovuş çıkarıp kunaklarını koşarıp beni de bildirmekçi bulasız mı? Beni de üzügü şekilde hayır işitip kaldırmakçı bulasız mı? Hacı efendi. Tınlağız hele. Tınlamayayım. Bir yıl boyu tınladım indi. Bir yıl boyu şımarttınız. Şımart bir gün oturuguz. Yaxşılıkta gitmesen polisiye bile uzattıram. İrte tavuş. Kiş tavuş. Bu indi jünsüzlük. Kışkırıp jırlav gerek mi? Şarkıldap gülü gerek mi? Sıngcüllü kabakta isiriklerde bulay kılanmılar bit. Hacı efendi. Küt! Okşa sırayı başlasam Hacı efendi deyip de şımartırga kirişeler. Şımart bir gün oturuguz. Men sizni 5 yıl boyu tınladım. Hayda. Akşa versin mena yönlü kişi bolsam. Efendi tamak tuydurmay. Akşa ver. Akşa deyim sana. Akşa. Şulay bir şey ver yigit. Akşa ver. Akşa. Sırayım da bir mi? Kim vermey? Kim vermeyeyim? Ne? Bu. Kimge? Kimge diyeyim? Sen mena indi mena. Ne işin? Mena tügül sana. Eye, bugün irtuk girdim, isikni dıpırdettim. O aşmı. Tam teşeğinden gelip işik dıpırdatçısı. Tavuş çıkarışı sen alaysa. Eye, biz idik, Hacı efendi, biz idik. Siz kim rıksatı bilen tavuş çıkardınız? Sun. Nersi? Eye, o mena birirge diyiz. Nerse? Okşu. Okşa? Eye. Ne işin? Tavuş çıkargan işin mi? Tavuş çıkargan işin mi diyeyim? Nislep kim bulsun tügel sun akşa. Sefergali efendi. İpteşinin nerse silegen işitesin mi? Yok işitmeyeyim. Nişinin de işitmeyeyim. İrtege birem dip sun akşa algan idin. Hazır kaymakşı bulasımak kaynaka. Selim'den meydanın ya. Yahu, bular ellenirse siler git. Bular üzara tavuş çıkargan bulup mini elektirmekçi oğullar iken. Yok, şaliş burdarlar. Elektirmeyin oturuguz hali. Elektirmeyin oturuguz. Şaliş şiberliğe. Şaliş deyim, şaliş. Nin halal uz akşamını sırayım bit. Halal mi haram mı ansın polisiyi tekşirir. Hey, Oy, kim Hacı barada efendi. polisiyi şakırdıkız. Hacı Ben de efendi. Kızıl Oğuzların şaykıları bile ellettirdim. Hey. Tınlağız Hacı efendi, bir güne minutla. Tınlamayın. Hacı efendi, bir güne minutla. Hacı efendi. Ulan ikavlet mini udurtmakşı buğalar buğay. Yoo. Tura güzeli mini bundan dizgine çıkar almazsınız. Bir gün, bir otla bir ay mine bunda jatırmın. Akşa almışa çıkmam. Kara Sinan'ın indi hayra uylap tapkanlar politsiymiş polisiye. Mine sizge polisiye. Mine sizge polisiye. Politsiymiş polisiye. Ne sana polisiye? Ne sana polisiye? Kışka patoldur. Mene kadar kaç. Toplamit polisi. Kurkutır nerse polisi. Tükürdün mü sen polisine? Ne? Sizge polisiye. Nerse tükürünesin sen? Nerse tükürünesin? Barda senin arkada buldu. Tan tişiginden kilip dünya vatmasan. Nerse akşam yuqalır deyip kurktun mu? Kırma. İki günden birini aşağınım yok. Niye aşağımıysın aşağı? Aşağı idim demen. Okşa. Top. Kırmalı. Mine sen uz akşamda bir şehirdesin. Varıp buruşka sırap karakken birir iken. Şulay mı ne?
burishqa berishi yo'qmi? Yo'q. Sen shulay bulg'ash, nik ko'zing bilan mening ko'z oldimda yuribsan. Sog'iz shikli yopishib qotgan. Anya! Şeyin bulamayındı. İçmazsam şey şırtıp çıkar. Senda shu qonga tustoludan boshqa bir narsa bilmading? Ertaga kumeshlik 10 tiyin topsang, şey bo'la. Kumeşlik akşam bulsam men bunda gelip yürümesiydim. Olaysa beg'aybat. Beg'aybat deyman. Akşam... Kumesh bulg'ash kelirsin bar. Akşam bulmuşum bundan gidiyor yok. Ya akşamını tulisin, ya aşatıp tamakını duydurup çıkarasın. Uğramga çıkıp aşka ulur halim yok. Oşiysan kelami? Kile. Bikmi? İfrat. Agar da bugun oshamasan, oshqa uli ehtimaling da bormi? Var ayı var. Olaysa, bilasizmi narsa? Hozir shu sho'q minutda vaqtingni boshqa uzdirmisha bozorga shop. Qo'ya? Talshokka. Talshokka deyman. Mana shu nakitkani sotib qo'y. Tuqqali bu nakitka o'zimniki tug'il bit. O'ziniki tug'ilmini? O'zimniki bo'lsa sendan aqsha so'rab turar edim men. Olay bo'lsa, iptash baxil bo'l. Ko'z oldimda ko'p but olib yurmasang, o'zini tutib osharman deyman. Aqsha ertaga. Yo'q, iptash, u ertagalarni men bek ko'p eshitdim endi. G'umring bo'lsa, tag'in eshitirsin hayda bar. Bar deyman, bar. Aqshang yo'qolmas. Agarda kumashlik irab topsang, ertaga isharga kelirsin. Sefergali! Açlıktan ayaklarım yürümez buldu bitindi. Yallah. Bar deyman, bar. Çıkıp git. Ayağım indi. Eyvallah. Xo'sh. Endi ishlarga. O'xsha surarliq o'rinda qolmadi bitishmasa, oshqa o'lsang qiziq bo'lmas. Bu sholbarni sotsang, sholbarsiz yurib bo'lmay. İşmasam, sotarga evirida qolmadi bit. Mana o karavatni chiqarib sotsam. Yo'q. Hoji efendi politsiya deb tinkaga tiya boshlar. Oshisi kilumdan ko'zollarim qorong'ilana. Pishgan tovuqlar ishib yuri boshlar. No songrov jabalaq. Kirdiman. No berib o'tiram. Kirdiman. Kir. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. وعليكم السلام. Kim benim Sefergali savgırama. Savgırama. Turdan o'zig'iz bek marhaba kelasiz. Kilem ki benim Sefergali efendim. Kilem. Koyali. Ayyamr. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربي أنا نزل منزلا ولكن وأنت حاضر المجرم الله أكبر Bazarga çıkkanıyımda yol üstü bulaş çok terlemineytem kirip ben bunun halim bilip çıkayım eldim ye. Nihaller yaşap yatayı kendim ye. Eliga bir kuyindi Muhammad janabzi, bir kuyindi. Rahmat endi Muhammad janabzi, rahmat. Xo'sh, ne ishlar bitirib turasiz? Bek boyiysizmi? Şükür Allah'a şükür ye. Samor aldırayım mı? Yok canım yok rahmet. Eligine şey yanından turup qo'zg'aldim. Yengeng bugün
Demli koynar peremeş bile silap çıkargan ya. Qaynar pərəməş. Bek demli peremeş. Allah'a şükür. Qaynar pərəməş desin indi. Xoş qaynar pərəməş. Yağni məsələn, abıstayının xəlləri. Hadirge Allah'a şükür, hadirge Allah'a şükür. Sövdələr nişik borasın? Artık maktanırlık tugul kim Sefergali Efendi. Akşacı kirip bulmay. Mine şol yağı bir karabite. Kim ne? Akşa degen Sefergali enim. Sen bana tige 50 tenker akşanını bir jibereli. Bugün bazardan biraz ramal algan idim. Soğa tüylerge bek kiregiydi. Şey içmisin mi? Yok canım bakırım. Yok. Tanımayan kişi bu rızka şam bit. Uzun bilesin. Bu arada Hudayının hikmeti nişleptir. Akşası da artık kirek bulup gitti. Şulaydır. Alayda indi. Biz bir kişkine kişi. Uzun bilesin. Sumada durdu gel. Birisi alsak ikincisi gitme degende. Işın kayalgan bulup gazaplanıp ömür ütkergen bulasın içinde. Yok oğlum. Şunna beytem. Sen bana teki 50 tenke akşanı verip cibereli. İkinci kirek bulanda kırırsa el tağını ye. Sen yaşıl vakitte alırsın ye. Muhammed canabızı. Şey işe bizi. Yok oğlum yok. Rahmet. Kalsın indi. Rahmet degenden şey degenden. Uzun içmeyen bu sansın rahimetin dalaysa. Uzun eline şeyden turdum mu? Alaysa benim işim bulsa meşakkatli min. Nasıl teki 50 tenke akşanı bir de min gittim hele. Uzunun da işlerim bir kup. Sizin de kadirli vakitinizni alayım gittim hele. Bik dürüst eylesin. Hayda hoş ettik. Allah'a hoş. Sabır hayda hoş. Jari hoş. Tapkan akşa sırar vakit. Ay, kimenim Sefergali. Teke gazetege beytini bastırtkansın ha? Çok deli. Çok sinanın işik. Öz başından uylap çıkardın mı? Öz başımdan? Şınlap ba. Karali kimenim Sefergali. Çok senin başın var iken iş. Baş baransın Muhammed canabızı. Mine tegini akşa yok. Enem, sen özün altın akşa sana nige kirek? Nige kirek debinde Muhammed canabızı. Senden yaşırıp bolmayı. Uyat bulsa da iteyim. Bugün aşağında işkende yok. Senden kim benim Sefergali aşama uyat tuge. Sulaydır. Alaysa sen bana tige 50 tenke akşanı bugün birip jiber almayayım bilsin mi neyinde? 50 tenke tugul 50 tinimde yok. 50 tinimde yok deyin ha? Sukar bir tinimde yok. Sukar bir tinimde yok deyin ha? Sukar bir tinimde yok. Tinimde yok deyin ha? Yok. Karali kim benim? Sefergali. Sen nişiginde sen olay bir tin akşasızda yaşasın. Olay bir tin akşasızda yaşa bugünkü günde gazayip ağır nersedir bitinde olacağını mesele. Muhammed canabızı, ol akşasızlıkını Xuday düşmanına ko'rsatmasin ekan. Alay düşman. Aqlni juyatırgan bir kesafet nerse indi. Şulay. Alay kesafet nerse deyin ha? Alay ekan. Sen önüm canım Sefergali nişlepsin sen alay bulgaçtaki boy yollarına kirişmişsin ha? Boy yarışın akşa kirek bit o. Yok. Mene bu hakta düz söylemişsin elim. Başta haybetlep min sen aytayım sen sızganıp dirlep tırışıp hizmet etirge kirek. Mene şundan sonra hemmesi de bulur enim canım bakın. Mene şun iş degeni benim koldan kilmeydi indi anam. Koldan kilmeyin? Son canım bakın bilesin sen kadirli minutlarını, kadirli günlerini nişlep bile uzdurasın sen aytalım yana şu hakta. Nişlep deyim. İlham kilgende şiirler yazdırgalaştırgalayım şunda iyi. Nerse kim kilgende deysen? İlham kilgende ilham. Ne? Olaysa tige ol kilmese yazmışsan mı ne? Yok. Alayken. Son sinen olay buğa şırak şakar. Kim ne? Son tige alegede bayağı kim deydin sana tige ana tige yazdırışın aytayım indenim canım. Olay şakırıp buna kilmi bit o. Alay kilmedi. Kilmi. Alay bolmedi senin dalaysa alay degen. Sen kim benim Sefergali Efendi yokka tige benim kineşimni tutmuşsa. Ne kineş?
Теге кеңешінде үш башың бітен, тамағың тоқ болыр еді, ағайын арасына кіріп, абыройың көтерілер еді. Сен бетінде не айтсаң да біздің іші мажит түгел, әйме. Дұрыс, сен ансы тіге қатын десең ансы дұрыс. Әмбі ләкин артық яш болмаса да хәлін дәл ол. Бала шағасы жоқ, дәулеті әуқаты бар. Бір өзіңе бір дәулет болашақ бет аңлайсың ба сен сол хақта інім бір өзіңе бір дәулет. Сен бет өзің інім қарап тұрқа әлхәмділлахи бұлай қатын қыз тайфәсіне ұши тұрған дегет. Ол бұрыннар, ол мияқ, ол теш, корпус дейсің, валлахи ғазим дейіп айтам. Қарлай қырнықынан ішті кім түгілінде. Мұхаммед жанабызы, кім келсін бізге? Алай дейіп айтма, інім ядым. Алай дейма, мен бет сенің біле ойнап сөйләшмейм. Әгер де үйлерге дәртің болса, Фаиза бикеге ертеге ертук тұрып, мен сені демлеп ебәрәм. Түркі інім үйленуге мен аттығы 50 тәңкі қысаны бересің. Тұқта, онысынан іш қалмас еді. Соң, іш нәрседе соң? Нәрсе тіге паспорт фәләнің жоқ мәлі? Жоқ, олар бар да, Аллаға шүкір, бар да тәртіпте. Тек міне бірде көңіл ашанмай. Нәрсеге ашанмай? Бай қатынға үйленіп, байып кету мәдени. Інім жаным, ансидан сенің кебі асыл жегіт жансы шөпте түгіл. Тек мына тіге, әліге да баяғы тіге мына бұл паспорттың айбат екен ие, тіге да баяғы тіге қатын файда бекен айтам. Бұл қадарлық бик яш түгіл шолыл жаны камай. Шуайда нешелерде болыр? Нешелерде деймінде ол інім жаным дұрысыңын айтқан вақытта базар қатынлары тілінде бір 55-65 яшылар шамасында бар енілай. Жоқ, әне ашықма шындырыта. Кетірәлі Мұхаммед паспортыны 50 яшыл қатынға үйлеліге менен дәсен жүлерді білдің бәлі, кетірәлі паспортыны. Тоқта, қызма шәпшіме қоя қыздасың. Қызма, тыңналі, ақыллы кішілі баса сен тыңналі мені хайбәлләп. Іш бит, бол сани, қара, іш бит жаным бағырым, яшта түгіл. Іш інім жаным бағырым. Байлықта жан кесіп, байлықта. Айе, өзіне, нәк қазанның ортасында, қабан күлі қырыйында, ике қатлы зор юрты бар. Аннан соң, мына бұл қазаннан тұтынып, тәкшке қадарлы бүтін еділ бойындағы бұлынлықлар анақы. Үстеуіне інім жаным бағырым, 200.000 сом саф ақшасы бар битаным. 200.000 інім жаным, әпшен дейсің, Аллахи ғазим деп айтам, мына бүтін рәсай алтларын ұшып ашатсағына жетерлігенде, әйенім, 200.000 ақшасы, бір өзеде, бір соқыры әбесінен башқа әті де еқ бітады. Әгерде юнірек шәке өй шықсам, қатта прикәшіпті тұтмасырым деп айтам, бүтін үшлерімін аңа тапшырып, өзім қартаған күнімде ғибәтет үстіндегіне ұлтырайым деп айтады. Әйенім жаным бұл үштер барып шықсам. Аллахи бәтті шумасың еді, Аллахи шумасың. Қатта автомобиль. Ақшасы бар битаның, інім жаным бағырым, аңлайсың ма? Автомобиль. Исім фамилия. Апажан уайт. Жаным бағырым. Валлай, апажаныма. Әмәлім. Vallahi demeyken bəxtin var idi. Əgər də bu işlər sənə Xuday təala qoşub, bütün işlər şu iyi yolda bulsa, baylıqqa şumasın. Vallahi şumasın. Şuman baxana canım. Türkənim tuxtalı. Əgər də bu işlər barıb çıxsa, sən mənə hizmet haqqı itib, hükmet damızdırsın. Tutalım, aslında iş kalmaz iden Muhammed canımızı. Tek barıp kıla çıksın. Hey, men tutunsam mağan seninle. Hey, men tutunsam bulayında. Şolay da hükmet damızdırsın italiye. Hükmet değilsen şul kadar olursan. Ay, bir yaxşı, ya şundan hükmet. Bir 500. 500? İyi. Bugünkü günde 500 aksenerte. Yartık ise ipine gitmeyip bitti. Yarı indi olaysan alırsan 1000 somuna. 1000 som? 1000 som. 1000 som aytdın sözü. Yaralaysa, yara. Anam, canım Muhammed Sefergali Efendi bir müştekle. Hey, Faiza Bike Apacan var. Sinike. Minike. Sinike elim canım. Sinike.
да бір дұға қылып тұрайық. Әйе. Oğlum tezrekine boyayıp bitsem yarar. Xuday kadar nasip kınaysan ya boyasam ona yarar. Ярый, інім, әббә бәқтің бар екен, валлай. Юғиса, міне деген приказчиклар оңа қызығып үйлерді. Қызығушылар көбейінде, інім, жаным бағыры. Көресің, сіздің шәшлеріңіз шешке бейлеген ақыра. Şulaydır Muhammed Cenab-ı şulaydır. İkece, yarı інім, кетем әлі мен кетем әйе. 200 мың сом саф ақшасы бар інім. 200 мың. Yaşar ақша түгіл бұл. Muhammed Cenab-ı bir 50 tiyingine berip turalı. 50 тиен? İyi. Мен, сиңа? İyi, миңа. Яңадан? İyi. Алай, тоқта, алайса қарайым мен. 50 тиен бұл менің мына бір 8 тиен алып тұрайын дейім. 8 tiyin ben işleyeyim mi? Yar alайса кет. Yok, Muhammed Cenab-ı onsı da yaray. Onsı da yaray. Şulay degenim ақшадан bir қашан баштатмас дегенде ят. Рахмет Muhammed Cenab-ı. Яры еніп кетем әлі. Unutma. 200 мың сом. 200 ақшасы бар. 200 мың. Abıstayға сәлем әйтерсің ярыма. 200 мың. 200 мың. 200 мың. İlanlar. Сәфәргали кулына күмәч, шешәле шәраб кыстырып, ашый керә. Менә бит. Әдәм баласының бәхете булса да була бит ул, Аштан да үлми, суда да батмый, акчада булды. Хатын, акча, йорт, ат бар да булды. Ботлап кына барамын, нишкә билиннән алып. Трантаста леп кына атлап барырмын. Алла бирса, акчам. Шатлыгымнан акылдан язмасам ярар иде. Алла бирса, үз балаларым булыр. Аларны гимназияга бирермен. Әҗәй көннәрен дашыда гына ятырмын. Кыш көне мунчада. Алла бирса, корсак үстереп, депутат булып кына ятармын. Менә бит ул кайда бәхет, менә кая ул җәннәт. Үзең акча юк дисең, ипигә акча тапкансың әле. Эшлисең. Иптәш, синең 3 сумыңны бер аттадан 300 сом итеп түләрмен. Һәм кулагыңны үз хисабымнан первый сорт профессордан аштырырмын. Кая? Төш күрәсең әллә? Бай, хуҗа мине чыгарды, мин авылга китәм. Шулай менә. Хәерле сәфәр җаный. Бил гайбә. Яхшы. Хушыгыз. Хуш. 3 сум 28 тиен акчамны бирегез әле. Насты җаным. Мин синең ул 3 сумыңны бер айдан соң 30 сум итеп түләрмен. Шуның өстәвенә үземне үз йортыма асрау итеп алырмын. Асрау? Рамаш, ул бит какылдан шашкан. Какылдан шашкан. Кем шашкан? 3 сум 28 тиен акчам багырмарам китте. Сине миңа кем түләр багырам? Насты җаным, җылама. 30 сум 3 сумга караганда күрә бит ул Настя. Сәфәргали, сиңа ни
Әлле ақылдан шаштың мı? Туғанқай, келелімдірақ жақынғырақ келеді. Туғанқай, мен үйленем, Үйленем! İlanem değil mi? İlanem değil. Үйленем. Сен туғанқай, кіші-накис кісі үстіріп текерірсің, ярай ма? Bir nakit kılıcın kalsın bir. O meni Polisten kütümü tavuş. Siz benim bütün kuraklarımı koşarıp bitiresiz. Ana Safargali efendi de akşam kaldı. Ulga akıldan şaştı. Akıldan şaşkan. Dişlenmeyme. Бірде түшленмей. Allah'a bir sabınav yöget irtege bütün номерларың bilen өзіңі сатып алаша. Allah'a bir bir ящик шампанский алам. Şigenler şakırtam. Şundu yittirip diptirem. Ailesiz, dünya faydasız. İkinci isek, yaş aile. Tuttali sen canı yok için kafalanmalı. Yaratmışsın iken kuvarsın da çıkarırsın. Yoksa günü tünde hemen bir türlü karşılıklara karı köngül bütünlüğü kartayıp bitti. Nindi karşılıklar turunda silisen? Elle meni de... Yok canım, seni karşılıklar hesabına kırtırgen beni jüler deyip bildin mi öyle? Eğer de indi ostrovun yaş bulsa, kuşurun yaş bulsa, köngül öz aldında yaşarıp turaydı. Marja halkın bir de iyi mekirtesim kilmiş ol. Ziyalı ailelerde hazır marja tutu modada iken. Çünkü marja halkı yurt içindeki sırrını şitke çıkarmıyor iken. Morda da desin mi? Ne morda? Moda da. Alay, alık desin mi? Elbette alırga gerek canım, alırga gerek. Var, nerse tirelip kattın? Yaz. Yarın yazam. Kumirçige 65 deyin. 65 deyin. Meftuhaga 2 ayışın jaloniye tülendi 3 sum 40 deyin. 3 sum 40 deyin. İçige tülendi 10 sum. İçi 10. Ayye. Ve yine de tıguşige tülendi 16 sum. 16 sum. Bir gün temekige kupmaldın? 30 deyin algalıydım. Yazdın mı? Onun listesini yazasın indi. Niçin yazmadın? Senin için hesapsız akşalar tutarga minde endiri kaznası var deyip bildin melle. Mınnasın minden algan akşalarımın tinine kadar yazılgan bulsun. İşimsen kılarım. Yar yazarım. Nese soğasın? Var, at kapşen sal. Şunun için başka soğalar mı ne? Herem tamak. Tukta. İyi tınlayayım. Unutkanmındayken. Aptikadan şikrit krasati kremi bilen pudra alıp kayt. Yar. Mene sana 5 sum. Izdayçısın kaytarırsın. Yar canım. Karali canıyım. Üzümeden mıyık mayı alayım hele. Onda bir şep mıyık mayı satalar. Buyamış adamı yağın bik matur hele. Ver. Matur deyip buyamasan buzula bit ol. Köp mü gerek? Buyağı 2 sum 50 deyin. Mayı 3 sum 90-98 deyin.
Неге бек кыймбет? Білмеймін енді жанайым. Заграничный болған қадыр. Мә, әуелі ақыры шул болсын. Бар, тез егір. Жүгірдім, Урамда шыраған кіші білен тақылдап тұрма. Жүгірдім, минуттан үйде бол. Шаптым жанайым. Шаптым. Нәрсе болды? Жанайым. Нәрсе? Жанайым бәғірім. Нешлисен? Жанайым бәғірім. Жаңа күлмәгіміне киім әлі. Жөнсіз. Әліне нәрселер ойладым. Бар, ки, бар. Кеттім, ұштым жанығым. Рат страсы башы бұла ғароды. Жөнсіз. Маржа, мұнда кәр. Нәрсе, Бика? Исімің нешік? Анастасия Настя. Нәрсе, нешік? Анастасия Настя. Әнәс патша дейсің ме? Анастасия Настя. Әлі нәрсе бұтағын юлнәп кін айтәлі. Анастасия Настя. Әсті дейсің ме? Анастасия Настя. Ярар. Мен сені өзі бізше әсті дейіп кіна ертірмін. Ярый. Сен қоя тұрған едім дейдің әлі? Ең әлік өз аулыбызда батюшкада тұрдым. Аннары баярларда дашыда тұрған ем. Аннары хажи номерларында тұрдым. Аннары немецларда тұрдым. Сың? Ешбай сені нешік білі? Мен хажи номерларында тұрған вақытта ол шунда қонақ болып тұра еді. Һәм шул вақыт мен аңардан 3 сомда 28 тин ақшаласым қалғаны. Аласың қалған еді? Әйе? Сенің ме? Минем? Не үшін? Әуәл 1 сом, аннары 60 тин, аннары 1 сом 40 тин, аннары 25 тин, аннары 1 қадақ ипи алып бердім. Мәна болды 3 сом 28 тин күміш. Ол шул ақшаны төлемеді ме? Yok. Әйе? Не үшін төлемеді? Ол бет мен ақшам жоқ дей тұрғаны. Міне, хажи мені қуып шығарғаш, ол ғақылдан шашты. Ғақылдан шашты дейсің ме? Әйе, Бика, ғақылдан шашты. Әлі сенің үшін ғақылдан шашты ма? Білмейм, ләкин ол ғақылдан шашты. Алай, сың ғақылдан шашқаш пышақ пәлән көтеріп еремей ме? Yok. Пышақ мазар көтергәнін көргәнім yok. Нәрсәген әшлейсің? Өйленіп! Дик кышкыра. Аннан күліп? Күлә дейсің ме? Мына шулай айтып. Ярар! Бар, ішіңде бол. Яқшы, Бика. Өзіңні яқшы тұт. Ярай. Құлағың ешітсін аны. Тоқта. Көп маласың бар дейдің әлі? 3 сомда 28 тин күміш. Байың анысын өзі төлер. Аннан аласыларыңны меннен сұрысы болма. Ярай. Менде әндірі қазнасы yok. Бар, ішіңде бол. Яқшы. Қара сен ана. Асырау маржаларға қадар бұрышқа кірген. Yok. Бұл әрем тамақның бітін бұрышларын төлей башласаң, ақшаң түгіл башыңдағы шешіңді жетмес. Әлі кірші қатын келіп алып кете, әлі кебітші алып кете, әлі ішінші күнгіне өткен ел трактирда ашап ішкен ішін Ғаптулда полицай 630 тиын алып кетті. Кешегіне күмәші ғалауи ақшаға деп келген. Жилекші Фәхриге қадар ақша сұрап келіп еді. Бұл кіші ақырысы анасының құлынан түшкеште бұрышқа ақша жия башлагандыр.
Sen anan bitmez tükenmez burçlarımı da tülep yatıymış. Yok. Bundan soň akşa sırat kilöşi bolsa iyime de kirtmeyim Allah'ı birsa. Marja kızına da özü tülesin. Galaviga da özü tülesin. Birsine bir tiyim birmim. Allah'ım saklasın. Birmim digeç birmim. Ana. Mine canım, pudrının mine digenin. Tervi sorta. Zahra nişniyin aldım. Krimnin da patşa kızlarına sırta turgan aldım. Apti kışım tanış iken. Bu kup mu tıra? Koysa pudr mı? 3 so'm. Nerse, kup mu? 3. Sen akıldan şaştın mılle. Men bu pudrını her vakit bir so'mdan alam bit. Vay. 3 so'mni yolg'ish aytayam. Bu pudra 2 so'm, krim 3 so'm bit. Krimni da bir so'm milletinden alaydın. Doktor seni aldağanlar bit. Vay. Ayi? Ah qahar soqqanlar ekan. Shundan da aldağanlar bagay. Bar. Akşamını kiri sıra. Eğer de bir meseleler, nerselerin üzerine kiri birip, ikinci aptikadan alırsan. Var değil mi sen nerse terelip kattın? To'xtali canay. Sen aşıqma. Bu bit zagrani işni. Pervoy sor. Şuna ko'ra qimmatdir. Qarayla, nindi pervoy sort bolsan, har vaqt ala turgan qadimiy pudra bilan bar. Akşamı kiri alıp kayıt bar. Nese sen miğa soğasın? Nese soğasın indi? Bardım bir sana. İndi bar özün bar, nese mi bar? Bar. Wa aleykümselam Muhammed canabzı. Wa aleykümselam. Ede turdan uzasın. Yaxşıqını yeşep yatasızmı? Vay. Yarı. Bir kitrabız indi şunda Muhammed canabzı. Ede rahim etege. Rahmet koyağız. Bir duagına kılıp alayım hele. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kim Muhammedcan vaktin bulsa samavur koydur. Yok canım yok. Bir kere rahmet. Eligine şey yandan turup gülem. Artık bugün bektamlık kıymak bile silap çıkardan. Olay bir silanıp da ki geç samavur koydurayım hele. Yok rahmet. Mine benim Sefergali Efendi'ye kiçkine yumuşum var idi ya. Rahim etege Muhammed canabzı. Halale kim benim Sefergali Efendi. Senin artık 50 so'mni birimizi verelim. Allah kahırgını dişcan ekan. Allah kahırı. Akşa bir kire gidiş ol bike. Mini de tege vaqda itken 1000 so'mni bütünley tilge dalmayım indi. Tek tege özümün halal 50 so'mni gana berip jibersangiz yaxshi bo'lar edi. Şonu bir jiber. Muhammed canabzı bilesin narsa. O'zingiz dinledingiz. O'zingiz tilesen işi olag'iz indi. Doktor nişin dolalay. Anladım. Bike. Siz indi men atıge 50 so'mni mana şunda uçtum menine tamızıgız indi. Kim Muhammedcan? Qarayla, sizge hesap hesaplarınızı o'zingizga bitiruv kerak edi. Men sizning orang'izdagi hesap hesapni birda bilmayim şolay. To'xtag'zali siz narsa menni kulasizmisin? Siz meni masqava etasizmisin? Men bir so'sam sizden o'zimning halal aqsamni so'rayim. Mana qiziqa, vallahi qadim deb aytam. Agar da yaxshilik bilan bilmasangiz, vallahi men bir avayga jetam. Narsasin meni bunda dunyoga qolmadim. Bilam. Sen yılgın qo'lingni tanqa satınla bunda xabar chiroy bo'lsa, bo'lmaydi olay. Hech tangalaq bermaylar. Marja, eshik och. Hozir beka. Hech tangalaq yo'q, senga bermayim degan kishi yo'q. Bittalik Muhammedcan. Meni olib bitini bir kesh vaqtida birga kerak bir kayinde. Shot возьми, kishga topdim. Oy. Sen Sefergali birde kışı tugul ekensin, şişti et ekensin. Sen bitmeye 59. yurt degen edin. Bu uramda 59. yurt bütünlüğü yok. Mine tanış bul. Benim hatınım. Mulla canayım. Faize Bike Apajanova. Nindi apajarığı bolsun, Jamalova iş.
Yarar, sana bula familiyamını alıştırır halim yok. Bizim familiyamız damlaklı familiya. Şulay bit Muhammedcan. Şulay bulmuş adını söylesin bike bizden familiyayın dol bizden familiya. Şulaydır. Eyde, kunağına otururğa koş. Sefer Gali nerse dedi oğul? Otur dey. Rahmet rahmet. Sefer Gali, sen hazır boyudun indi. Tege 3 sumga kursup tağım bir 20 sum birip jibereli, Ay, Allah'ın kahır tişken nerse buldu. Allah'ın kahır tişken nerse buldu. Kiyim de bitti. Ayak soğudu, işten çıktı. Gülmegene 2 ay tülenmegen. Tege nakit kını da huşası sırı. Anı da alan battan havası var. Eğer de buldursan bir 50 sum birsem bir grek de yakşa bolur idi Sefer Gali. 50 sum jiteme? 50 sum jiteme dimen? Eğer de artık akşam bulsa 60 idi bir. Eğer de 3 sumun vuruş işim bular. 50 sumun birer aydan tülermen. 70 sum berseler men hanım ulu bulurga razı bulur idim eli. Jana bulur birimen dimen. Yarı kütem. Hem ineytem. Ay kim benim Sefer Gali Efendi bu bir keneytem ha. İnde sim bulup sin de şunu yumşart almağa. Onu yumşartkanşı, mına o üstölünü yumşartı 10 satrak bulur. Hürmetli radyo dinləyicilər, siz Karim Tinçurin ismindəgi Tatar Dövlət Drama həm Komediya Teatr artistləri başqarında Karim Tinçurin əsəri boyunca qoyulğan Xayləsiz, Dünya Faydasız degan spektaklinin birinci ilişini tınladınız. Onun ikinci ilişi bugün 13 saat 10 minutda yangrayacaq. Qazan Sili, xayrlı gün hürmetli radyo dinləyicilər. 13 saat 10 minut. Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер сезнең игътибарга Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Карим Тинчурин әсәре буенча куелган Хәйләсез, дөнья файдасыз дигән спектакленең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Менә җаным, пудрының менә дигәнен Tervi sortu. Zahra nişniyin aldım. Krimnin de patşa kızlarına sırta turganını aldım. Apti kışım tanış iken. Bu kup mu tıra? Koysa pudra mı? 3 sum. Nerse kup mu? 3. Sen akıldan şaştın mı? Men bu pudranı her vakit bir sumdan alam bit. Vay. 3 sum yalgış aytayım. Bu pudra 2 sum, krim 3 sum bit. Krimni da bir su milletinden olaydın. Doktor seni aldağanlar bit. Vay. İyi? Ah kahar soqqanlar eken. Şundan da aldağanlar bağay. Bar. Akşağını geri sıra. Eğer de bir meseleler, nerselerin üzerine geri verip, ikinci aptikadan alırsan. Var değil mi sana nerse terelip kattın? Toqtali canay. Sen aşıqma. Bu bir zagranishni. Pervoy sor. Şuna kura kıymettir. Qarayla, nindi pervoy sort bolsan, her vakit alatırgan kadimi pudra bilen. Bar. Akşamı kiri alıp kayıt bar. Nesesi miğa soğasın? Nese soğasın indi? Bardım bir sana. İndi var uzun var, nesini barın. Bardım bir sana, bar. Eydi. Vaalaykumusselam Muhammed canabzı. Vaalaykumusselam. Eydi, turdan uzasın. Yakışıklı yaşayıp yatasız mı? Vay. Turdan uzasın. Bir kili turabızın şunda Muhammed canabzı. Eydi, rahim itiga. Rahmet koyarız. Bir duagına kılıp alayım hele. Euzubillahimineşşeytanirracim. Muhammedcan, vaktin bulsa samavar koydur. Yok canım, yok. Bir kere rahmet. Eline şey yanından durup gülem. Artık bugün bektamlık kıymak bile silap çıkardan. Olay bek silanıp da kilgeç samavar koydurayım hele. Yok rahmet. Benim Sefer Gali Efendi'ye kiçkine yumuşum var idi ya. Rahim itiga Muhammed canabzı. Halale, kim? Benim Sefer Gali. Efendi, sen min attığı 50 somunu birimci verelim. Allah kahırgını dişten eken. Allah kahırı.
Akşa bir kire gidiş ol bike. Mini de tege vaqda itkenmen sumna bütünley tilge dalmayım indi. Tege uzimnin halal 50 somluğuna verip yiberseniz yaxşı bulur idi. Şonu bir Mene Muhammed azı bilesin нәрсе? O'zingiz dinlediniz. O'zingiz tilesen işi olağız indi. Doktor nişigin olalay. Anladım. Anladım. Bike. Siz indi men atıge 50 somna mene şunda uçtum mene tamızıgız indi. Muhammedcan, qarayli, sizga hisob hisoblaringizni o'zingizga bitiruv kerak edi. Men sizning orang'izdagi hisob hisobni birda bilmayman şolay. To'xtag'zali, siz narsa mendan kulasizmisin? Siz mening masxara etasizmisin? Men bit so'sam sizdan o'zimning halol aqsamni so'rayim. Mana qiziq ha? Vallahi qadin deb aytam. Agarda yaxshilik bilan bilmasangiz, vallahi men Mirabayga ketam. Siz meni bunga dunyo yo'qolgan bilasizmi? Bilam. Mümkün kolayla tank aksatından buna kadar çıran kiyat bulsa. Bulmayın olay. Hiç tangalak bilmiler. Marca işi koş. Hazır bike. Hiç tangalak yok. Sana bilmem diyen kişi yok. Söyledim Muhammedcan. Bilin o anı bittiğini bir geç baktığında bir geçireyini bir kayında. Şort vazmi düşke taktım. Oy. Sefergali bir de kışı tugul ikensin, şişti et ikensin. Sen bitmeye 59. yurt digen idin. Bu uramda 59. yurt bütünlüğü yok. Bile tanış buluguz. Tanış bul. Benim hatınım. Mulla Janayı. Faize Vike Apajanova. Nindi yapacarımı bulsun. Jamalovich. Yarar. Sana bula familiyamını alıştırır halim yok. Bizim familiyamız damlıklı familya. Şulay bit Muhammedcan. Şulay bulmuş adını seytasin bike. Bizden familiyayın dol bizden familya. Şulaydır. Eyde. Konağına otururga koş. Sefergali nerse dedi oğul. Oturdu. Rahmet. Sefergali. Sen hazır boyudun indi. Tege 3 sumga kusup tağım bir 20 sum verip jibereli. Allah'ın kahır tişken nerse buldu. Allah'ın kahır tişken nerse buldu. Kim de bitti. Ayak soğudu işten çıktı. Bulmegene 2 ay tülenmegen. Tege nakitkini de hujası sırayı. Anı da alan battan ağası var. Eğer de buldursan bir 50 sum birsem bir grek de yakşı bulur idi Sefergali. 50 sum jitemi? 50 sum jitemi demen? Eğer de artık akşam bulsa 60 itip bir. Eyyet 3 sumu buluş işim bular. 57 sumun birer aydan tülermen. 70 sum berseler men hanım ulu bulurga razı bulur idim el. Yana bulur birimen demen. Yarı kütem. Hemin eytem. Ay kim benim Sefergali efendi bu bir keneytem ha. İnde sim bulup sin de şunu yumşart almağa. Onu yumşartkanşı. Buna o üstölünü yumşartı 10 satrak bulur. İsen mi savunma selamet mi? Allah aşkına isen mi savunma selamet mi? Ay yayma lay beketin var iken. Hiç gitmeyen de nindi işler bulup gitti bile. Merhum Hayrullah Bay'ın tırışıp çıkan baylığının rahatın kürüsüne nasip bulgar iken. Yani Allah hayırlı kılsın. Bulgar. Haydi kız bir de akıllı. Haydi. İsen mi Mullacan efendi? İsen mi diyeyim, İsen mi savunma selamet mi? Allah aşkına. İsen misiniz? Koca efendi İsen misiniz? Mullacan efendi. Senin bilen de alışverişini Allah'a tavşırık bizi gel. Şimdi küp mü kolgan ideli? Koyalı. Enek 6 sum 10 tiyin iken. Koya şunu verip jiber. Şunu verip jiber. Akşam yok bir Hoca efendi akşam yok. Ansın indi efendi. Benim kayıp tügel. Bana
50'ine arindişin 100 sum kırtıp tüledim. 100 sum kırtıp tüledim. Akşam yükleyip bir kalıp bulmadı. Bizden ağlar sizde tülegiz indi sizde tülegiz. Hayda ver. Hoca efendi akşam yok bit biraz sabır et almazsın ki. Sabır etmedim tügelinde. 2 ay boyu sabır ettim. Mene şu akşamı birinci verin de birinci ver. Hayda. Korali. Mene ne? Sefergali efendi demindeyken hayda sizde şu hesap kısapını izi güzel. Tutma gerek. Tukta kalır karım. 28 somda 60 deyin iken hayda bir. Gülermin, ertege bankadan alıp çıkkaş. Sen hemen banka diysin. Bana verirlikkine yüzünde de vardır hele haydi. Bir. Ettim bit, va akşam yok deyip. Niye yok işin beylenesin sen? Tukteli. Ne keş? Olay Bible'ında da geç sen bir irlenip gitme ha. Sen bir tanenin bunda tegileyin ha. Tegileyin. Yarıy! Tegiley mi? Tegiley bolar. Yok, tegiley degenden. Yani akşam yüz ihtiyarında demekçiydim. Yarıy, akşam yuğalmaz. Sen yuğalmasın beni yüzümde bile. Merhum Hayrullah Bay bilen alışverişip durdu. Allah'a şükür birbirimizni. Böyle şu akşamı birinci verin Bugün akşam yok. Kır yok kamin yüzümde tok. Yokluk köm işittiğinleri keş. Şun sulay bulgaş. Akşam lütüle. Min senden üst hakkımını sırayım bit. Min sana akşam yok deyip tatarşa ettim. Bugün akşam yok. Yol to'g'ri kelgachda o'zim kiritib berilman. Sen hemen kirtem desin. Hemen bir misey. Uzun haber almışsın. Birindi şu akşamı birindi. Bir kerakmi? Bir kere. Ana o'zingdan. Tuktulu. Ana o'zingdan oldidan bir deydi. Ay Allah. Allah nişadıgız indi. Allah. Nişadıgız Allah. Beylenme mena. Beylenme deyip men yüzümün hakkını sarayım bit. Menden bir tiyolga hakkım yok. Hakkım yok. Ey. Senin numarlarında boşluğu aşatıp yatırırga sen benim tuğanım melle ügeyi olanma ha? Senin o kandala yanında yatkan için senin o'zingdan akşa alırga kerak. Merkezi Hacı Efendi. Şolay mene. Şolay şu. Yarı hayırlı olsun. Mene bu kağızni Mirabayga kirtip birem de. Ayya bari gali bir. Onun işi kağızlar köp bulur. Yok indi. Senin tülerge bagda verip kol koyan kağızın birgine. Mene o. Bulmaganın Mirabayda görürüz. Olmaz dedim. Men o'z qo'limni tanıyım. Sen öz kolunu tanıgaş. Mene bu senin kolun bol bir şey atan başım elle bu. Mene bu atan başım elle bu. Tavuk tepi tugul Сәфәргали кәгазьне әүвәл карый да, соңыннан йырткалап өләшеп чыга. Менә мисез сиңа? Менә мисез сиңа? Әмәсе синеке? Ailesiz, dünya faydasız. Üçüncü kisek, мәхәббәт. Вакыйга шул ук Файзәбикә йортында бара. Сәфәргали мыегын буяп утыра. Файзә күзлеген киеп дәфтәр карый. Сәфәргали,
Шикер 4 кенә кадак иде бит. Монда 10 кадак дип язганнар. Шулаймыни? Шулаймыни дип торырга ничек алмыйсың? Язганда күзең кайда иде соң синең? 4 кадакны 10 кадак итеп яза башласалар, акчаң түгел, бакчадагы яфракларда түләргә җитмәс. 4 кадак урынына 10 кадак язылган икән. Ахыр заман җитеп җир ишелмәс. Тишелмәс. Кибетченең кесәсен тутыра алмассың. Бер көнне дә бер пыт диге урынына 6 пыт яздыргансың. Анысы да ялгыш җаный. Теге ит тә ялгышмыни? Кайсы? 2 пыт урынына 10 пыт яздыргансың. Анысы да ялгыш. Ай, Сәфәргали, 6 белән 10 гына айрылмаслык бала түгелсең бит. Җаныем, итче Сиражетдин мөселманча яза бит цифрларны. Менә икеленең кискәр ягын кара әле. 6 килә чыга. Син юктан баш куптарып тавыш чыгарасың. Юк инде, Сәфәргали. Һичбер йомышка ярамыйсың. Хәзер хыянәткә керешәсең. Соң, ашарыңа юкмы? Эшәреңә юкмы? Әллә булмаса кияреңә юкмы? Бар да бар, җаныем, бар да бар. Соң, шулай булгач, нигә чит кешеләр белән, кибетчеләр белән мине алдалыйсың? Ярый, җаный. Бәхетең бу сүзләрне ишетеп торучы берәү юк. Юкса Мирабайга тотып бидеп талган булар иде үзеңне. Шул гына җитмәгән. Садака биреп төрмәгә утырт инде тагын. Нәрсә яла ягасың? Карале. Тагын буяна. Буянмасаң да 5 балта хатыннары үзеңә гашык булып беткәннәрдер инде. Менә җүнсез. Минем акчама мыекларым буяп, үземә үк хыянәт кылып йөри. Хаталанасың, җаныем, хаталанасың. Соң, шәһәрдә кемнең мыегын буяп йөргәнен күргәнең бар? Нигә буямасын? Мыекны түгел, гомер буе сакал, чәчне дә буяп йөрүчеләр бар. Җаным. Зинһар миңа гына хыянәт кыла күрмә инде. Үзең дә беләсең бит, никадәр расходлар тотып, үзеңне ашатып, эшертеп, киендереп кенә тотам. Шуның кадәрен белергә кирәк. Сәфәргали. Мин дә секрет красоты кремем белән сөртеп, пудрамны ягынып, матурланып чыгыйм әле. Киттем. Бар җаныем. Сәфәргали. Җаныем бар. Варла. Ярый әле. Bir qadak урынына 10 qadak язылганы күрмәде. Тузан туздырыр иде. Тагын бизана. Ой, Настя. Нәрсә? Киләле. Вакытым юк. Берничә минутка гына вакытта барсың әле, Настя. Нигә бик соң кирәк булдымы әле алай? Үзеңә генә йомышым бар, Настя. Монда чит кеше юк бит, йомышыңа. Монда ярамый диләр бит. Монда ярамый. 3 сумда 28 тиен акчамны бирсәң керәм. Була, бирелмен. Кир, Настя. Ой, Сәфәргали. Нәрсә дип шимитәсең? Сөйгәнгә җаным, сөйгәнгә. Әйләле, Настя, керәле. Байда бер, кәҗәтә кәсидә бер, кайдагына хатын кыз күрмәсен, һәммәсенә ябыша. Каршы күрсәтәң кыямәт куптыра инде. Туктале дим, сөтте бит, туктырасың дим. Кычкырма дим. Бу ни бу? Сөт? Нинди сөт? Мин каш байлар асрау көткән сөт? Бар, базга төшереп куй. Ярый. Ой, бика бу ни бу? Бар, анда шул булмасын, бар. Җүнсез. Бизәнсәмсең. Сәфәргали. Нәрсә бар? Монда чыгалу. Монда чыгып миңа нинди файда бар? Миңа каралу. Сиңа карап ни файда? Нәрсә? Кебесте. Шулайдыр шул. Мин сине борчыймдыр шул. Көнен-төнен кадерләп, хөрмәт итүемә каршы рәхмәт әйтүеңдер шул. Очраган бер кешегә мине
bir nige yaraksız kort, evi, kolşuk deyip, yamanlap yüreğin jetmegen, indi üzeyimde tabalarga tutundu. Meclislerde, hemme hatunlar mega kırın göz bilen qaraylar. Hamiyeliğimiz arasına hayırçı, zimagur kırttın deyip gözümden aşarga da bilmeler. Minanı kişiyterge, edemretine kırtırga tırışıp yereyim, o mini korşak deyip yamanlap yerey. Son meni kaçırıp karşıya. Tuktali canım yeter. Tınışlanalı bırşılmalı tuktali. Tukta canım bırşılma. Mine hazır Allah'a buyursa aş bula. Birga oturup aşarbız. Ondan şey içerbiz. Ondan sıyıklarga yatırımızın birgelep. Hızırış, esin yılap durasın. Ey jüler. Yaxşılıkka karşı yamanlık kuruğu avurşup. Kiseli. Kişini silemez. Olar günne şugagına şulay sililer bit. Rek karavan yürüdüler. Ana Yusuf bilen Züleyha üstünden düşmanlar ellenindi beleler yakkanlar bit. Uber idim de indi. Mıyağımdan bu yavu gitmegen. Demekin var mı? Bitti şol. Mene son kabızdım. Mene. Ay. Jitken yarın. Jittim yarın. Kişi silegeç o şu kiler şol. Ey! Keşeni silemiyor. Mina da senin hakta elleneseler sililer. Men aytam qarşıqmadım, tugulmadım. Onda sizning işigiz yo'q deyim. Biz o'z ishimizni bilamiz deyman. Biz o'z ishimizni bilamiz, bitaymi? Şulay şul canım. Kişini silemez. Yat kişini silese de yat kişinde ol canım. Bik dürüst Biz bit senin bilen menge birge bolası kişini. Bik dürüst aytasan şol. Uber idim de mıyağımdan bu yağı gitmegen. Oy. Nerse buldu? Yoklab alırga kirek dedi. İyi, biraz yatıp alırga kirek. Sen irtege utan yarıp koy hele. Ondan sana işe mertebe ettim indi. Bakça yolların sibirdik. Hiç kulağın kalmışsın. Oy Allah'ım, oy tağın yanır bulur. Oy bilim, oy Allah'ım. Senin bugün mıyağının bu yağı büyük mapur tışken. Gitarı. Ey, benim kırşanım ellen işlep bu aralarda kıtırşı bulup çıkaylı. Sen bu mıyağın bilen Türk patşalarına ışap gidesin. Gidelim. Ay Allah'ım, oy bilim. Ay Allah'ım, tek ayın da yanır bulur. Ay bilim, Allah. Şenşel. Yangırga degen bula bitti. Köpten dümügürge vakit jetken bitinde. Yarel bakatin. Ay, tınlap turmayım eken toktali. Yo'qloy. Mana shulay g'umurga yo'qlab ketsam endi aybat bo'lar ya. Yo'q. Oqsha sondig'ining ochqishi qo'lg'alakmaydi. No ko'rsattiring sen Yusuf bilan Zuleyxaning qissasini so'ylab. Baxiting. Au! Bika qo'ya. Yo'qloy. Tag'in birasi kirlari yo'qmi ekan? Men qo'yan bilayim. Alla tag'in kirlar sanarga qo'shar edingizmi? Sıyır aşat, utun kis, uram sever, kecebeyla. Siz nesile meni maşina deb bildingizmi? Bikadan so'rayim. Bika. To'xta qo'yib borasың. Alla shu firg'on buzun uyatmoqchi bo'lasizmi? Kirlarni surarga keraklar bo'lsa. To'xta deyman senga. Mana men senga ko'rsataymi hali, keladi Nastya. Aydim zinhar jiber, kir shu xotin kutib tura. Kutsin, kelar, qani. Jiberdim vaqtsiz shayartib kelishmi? Qarali Nastya, agarda vaqtida tursang, ertaga o'qtiga 3 so'mingni berib bit. Mana hozir mana senga bunga 3 tiyin yetib turarmi? O'zing ulu kishi, o'zingning bir tiyinlik yoting yo'q. Kelarman sen, uyatimni ko'rsataymi? Kel. Kelmaysin boy. Qo'ya oqrasin. Nega qishqirasan? Jiberdim. Safarg'ali Nastyani uba. Mıyık bu yağı Nastyaning erinlarida ayirmashiq bo'lib qola. Xora bitti kila.
Hiçbir kugaşılar emel yok. Җитмәсә, озын борыннар, шибеннәр бүлмәгә тулган. Тәгаен яңгыр булыр. Нәрсә монда кышылып йөрисең, ашыңны карамыйча? Кирши хатын килгән, мин кирләр эзлим. Соң монда кирләр була димени? Сез йоклый идегез. Тәрәзәне ачык калдыргансың. Бүлмәгә шибен тулган. Бер эшең рәте юк. Мә, кирләр арасына ташларсың. Ярый. Тукта әле. Кил әле. Бу ни бу? Бурын, Борын астында нәрсә? Карак марҗа. ирен, Ирен. Борын белән ирен арасында нәрсә? Карак марҗа. мыек, буяу, бугай. Бугай. Инде шундый көнгә калдыңмыни? Иендә үбешеп ятырган марҗалар тутырдыңмыни? Әлем тама. Инде Ailesiz, dünya faydasız. Dürtінші кисәк, бала. Ey, карчык, кил әле. Кара. Карчык, тыңла әле, бер шигырь яздым. 17-нче елда башланды, гомерләр дә узды, карчыгым да картайды, ыштаным да тузды. Нигә соң без булай тик ятабыз? Нигә соң без бер казык какмыйбыз? Карчыгын, ямсизен, барысын бергә шул казыкка бәйләп атмыйбыз, а? Әйбәт язылганмы, карчык? бик харап инде, бик харап. Йортсыз, җирсез, хәерче булып калгач, бик шәп булыр инде. Җитәр. Куанымны бик күп эчтең. Менә хәзер нәүбәт безгә җитте. Эй, җүнсез, әрәм тамак. Ялмыйча шулай минем канымны эчәр идеңме? Соң минем канымны эчкәндә оялдыңмы соң? Синең каның түгел. Миңа килгәндә кияргә ыштаның да юк иде. Менә шул миңа дигән ыштанны син алып килгәнсең дә инде. Инде башкалар сөйләсәләр бер хәл иде. Син бит минем җилкәмдә имбәк булып торасың. Җитмәсә тагын алга, иске дөнья, яңа дөнья дигән булып шапырынган була, эшлексез. Син бит ул яңа дөньяңда аш калачаксың. Ул яңа дөньягызда минем шикелле ашатып ятучы җүләрләр табылмас. Титар! Буржуй карчык. Юкса караны шундый иттереп битермен үзеңне. Кабриңдә дә тыныч йоклый алмассың. Шул гына җитмәгән. Җирләремне алдылар. Утарларымны таладылар. Акчамны банкадан бирмиләр. Шуның өстенә үземне үк тиргиләр. Туктале. Габдулла полиция кайтмас микән? Барысында әйтермен, Аллаһ бирсә. Барысында әйтермен. Әле син шулаймыни? Сиңа мин кирәкмиме инде? Габдулла полиция кирәк булдымы инде? Алай булса, хуҗаны бәхил бул. Мерси, мадам карчык. Бу дөньяда гына түгел, теге дөньяда да күземә күренәсе булма. Юкса тотармында иң әшәке иблис яшысына кияүгә бирермен үзеңне. Хош. Кая минем әйберләрем? Сәфәргали, бу ниште? Минем әйберләрем диген. Туктале, әллә җүләрләр. Китер минем әйберләремне. Сәфәргали җүләрләнәсең әллә? Китер димен. Бәгырем. Китер димен. Файза Сәфәргали артыннан бара. Сәфәргали бераздан накидкасын җилкәсенә салып, зонтик башына бер тиенчек элеп керә. Мин синнән башка ничек торырмын? Син мине бер дә кызганмыйсың мини. Минем эшем булмаса, аш-су өчен кызганышмасам, Сәфәргали. Сәм, мин монда калып нишлим? Җирләрен китте,
Банкадан ақшаңны бермейлер. Ішмаса ашарға тауыңда қалмады бейт. Нишләп ятым мен мұнда сені сақлап? Сен шулай менде ақша үшін генә тұрдың міне. Әллә өзің үшін деп білдің ме? Сәфәрғали. Неге деп сен мені алдадың? Сен мені бірден сүймейсің мені. Сәфәрғали. Шул қияфәтің білә шундай сүздер сөйләргә ничек ұялмайсың сен? Ярату ғайып міне. Пeyğəmbərlər də yaratışqanlar bey. Bilmim canım. Peyğəmbərlər yaratışqanlar da bilmim senin işi qarşıqlarını bilmim ket әле. Bilmeysen şol, bilmeysen. Altın barmaqta şolay deyilgen. Meni senin işi simagurlarına tügül mene degen kişiler yaratırlar idi. Canım. Күзгіден өз қияфәтіңні қаралы. Ey шайтан. Байшағымда яратам дейтірған едің бет. Тіл сүйексіз жанай, нәсә сөйлемес. Ярый, собыл, қош, мен кеттім. Тоқта. Сен қая бармақшы боласың. Урамда тағын ашқала шақсың бет, Сәфәрғали. Жибер әлі демен. Жибер демен жанай. Жибермен, Сәфәрғали. Ашқалылар түтіт қазір мен тілеймекен депутат, тілеймен адмирал, генерал, депутат болалам. Жибер демен. Сәфәрғали. Сиңа иде бикләнеп ятырга ят түгелме? Тартышудагына табарсың син үз хакымны. Тартышырга кирәк. Әле менә тартышып торадыр әле. Тартышып торадыр димен. Бурсыда. Чөнсез нәрсә икән? Нәрсә? Юк, булай гына түрдән узыгыз дим. Түрдән. Китегез, дисезме? Кулмасагыз да китәрмен. Юк, кемне түрдән узыгыз дим. Чоқырак. Рәхмәт. Кая, иптәш? Теге 3 сумны биреп җибәр әле, акча бик кирәк иде. Ай Алла. Тагын акча. Ипләп. Таптың акча сорар вакыт. Менә үзем дә әле сиңа кунарга барырга идем димен. Акчам юк. Юк, туганкай. Койрыкны бирмә алай. Буржуйлар өстендә үз хакымны калдырыр хәлем юк җитәр. Ипләп. Моңарчыда каныбызны бик күп эчтегез инде. Ай Аллам, бусы да канны эчтегез дигән була. Үзе килгән сайын чәемне эчкәнен оныткан ахыры. Әрәм тамак бирер. Кая? Тизрәк биреп җибәр, вакытым юк. Туктале. Ай Аллам. Акчам югалмас дип бик күп шыматтың инде. Бирсәң яхшылык белән бирәсең, бирмисең икән. Комитетка әйткән үзеңне. Әйтерсең инде, тор әле нәрсә ятасың син. Тор димен. Ай Аллам, монысы да җүрсез комитет икән. Нәрсә? Киттеме? Тукта, озатып киләм. Ай! Дөмөктө багай. Туктап карап. Дөмөгөр. Сәфәрғали. Әу. Зинхар, шул 3 сумны биреп җибәр инде. 7 ел көтәм бит инде. 7 ел? Әйе. Тел дусым, ничә ел көттем дисең? 7 ел. Каралы, үткән вакытларны, 7 ел булды дисең. 7 ел булды дисең. Әйе, 7 ел булды инде. Ну ярый. 7 ел көткәнне тагын бер 7 ел көтәрсең әле. Ярый. Акчам юк. Ни эшлим мин? Миңа акча кирәк, Сәфәрғали. Минем синдә ни эшем барсың? Ярый. Муллаҗан дустым. Каралы. Менә гөлне 3 тәңкәгә алып кит әле. Фикус? Әйе. Нәрсәгә миңа фикус? Минем фикус куярга квартирамда юк бит. Сатарсың Муллаҗан дустым, баланы. Сатарсың? Әйе. Ярый, алай булгач сатып карарбыз. Сатып кара, сатсын Муллаҗан. Синнән алалар аны, әйдә Муллаҗан. Әйдә. Муллаҗан. Муллаҗан дустым. Миңа да үз яныңнан бер урын табып бир әле. Монда? Монда димен, үзең күрәсең бит. Җирләре китте, банкадан акчасын бирмиләр, үзе үлми. Алай. Синең нытык
Сөйләргә осталык бар шикелле, Ey әйеме? Муллажан достым, нутык булса, миңа гына сөйләргә куш инде. Хәтереңдәме, Үзбәкстанда бер үлгән ишәккә карап бер нутык сөйләгән. Хәзерде достар, сезнең алдыгызда бер үлгән ишәк ята. Менә шул ишәк... Җитте! Мин сиңа ишәк түгел. Ярый. Әгәр теге 3 сумны түләргә вәгъдә бирсәң, мин сиңа үзебезнең комитетта урын табармын. Табармын гына дигәч, мин Муллажан, мин моннан китмим алайсан, китмим. Ярый, карарбыз. Карарбыз. Юк, Муллажан, миңа председательлек урыны кирәк. Бармы, юк файда. Әйдә, Сәфәргали, кызма, Сәфәргали. Ул эш алай тиз эшләнә торган эш түгел. Ничек? Менә миндә инструкция бар. Нәрсә? Инструкция. Укалайсан. Димәк, аның өчен безнең комитетның гомуми җыелышын җыярга кирәк була. Аңа бер комиссия сайларга кирәк. Комиссия үз арасыннан яки башка кешеләрне коптировать итеп 5 кешедән бер гыйбарәт подкомиссия төзи. Бу һәйәт үзенә бер рәис, бер секретарь сайлап куяр. Һәйәт үзеннән бер тәфтиш комиссия төзер. Бу комиссия яңадан үзенә бер подкомиссия төзер. Ул коптациягә хак бирелер. Бу подкомиссия бер секциядән төзеп, ул секция мөстәкыйль эш күрер. Яисә комиссиядан бер кеше, комитеттан бер кеше, комиссиядан бер кеше, подкомиссиядан бер кеше, секциядән бер кеше, милли шурадан бер кеше, хәрби шурадан бер кеше, мәгариф шәбәсеннән бер кеше, шәһәр шәбәсеннән бер кеше, югарыдан бер кеше, түбәннән бер кеше, сәүдәгәрләр оешмасыннан бер кеше, түгәрәктән бер кеше, хатыннар оешмасыннан бер кеше, сулдан һәм уннан берәр кеше сайларга кирәк була. Җитте булды. Ай, ансат эшлисез икән. Буларның барысын да эшләп чыксам, башындагы чәчен калмый бит. Менә син дус булсаң, бүген үк эшләп чыгарсың моны. Бүген үк? Бүген үк. Алайса булай эшлибез. Ишәүләп эшне бетерергә мөмкин. Менә эшебездән гыйбарәт бер комиссия төзеп, рәисем мин булырмын. Минем ярдәмчем син буласың. Сәркәтип кем? Теге фикус булыр. Фикус? Карале, Муллажан. Минем аршисым бит киләйде бит, Шулайдыр, әйдә достым, менә теңдә карчыкның теңдә нәрсәседер бардыр. Әйдә, керәбез. Кая? Әйдә, монда. Ага, хәзер син Сәркәтип фикус шунда гына утыр, мин хәзер үк чыгармын, җәмә. Файза теләмичә генә ишеккә бара. Ой Алла. Ассаламу алейкум, киргә ярыймыз. Әйдә, кем Мөхәммәдҗан Рәхим ит, әйдә. Узам. Я, бика. Аллаһ тапшырып бер дуа кылыйк. Әгъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Аллаһу акбар. Ишекләр ачып, асраулар эшен эшләп йөрермен дип һич кенә дә башыма килмәгән иде. Бика, бигрәк тә картайгач бу эшләр авыр булып китә икән шул. Картларга бигрәк тә авырдыр инде ул. Шулай, бика, шулай. Без дә синең белән, бика, 6нчы капчыкның авызын бәйлибез бугай инде. Мөхәммәдҗан, сиңа шулай ук бармы ни? Шул, бика, бар. 6дан бер генә ким. Бигрәк карт икәнсең шул. Бика, картайдык, бика, картайдык. Гомер безне көтми икән шул, бика. Син дә, бика, 8нчы капчыкны башлагансыңдыр инде. Китаннан, син ни сөйлисең? Каян килеп миңа ул кадәр булсын, Мөхәммәдҗан? Мин синнән яшьрәк бит әле. Сабир абый синең яшьтәш. Мин Сабир абый туенда курчак уйнап йөри торган идем бит әле. Юк, бика, юк. Сабир абзаң минем мәрхүм Гайни абзый белән яшьтәшләр иде. Гайнулла абый солдатка каралганда
Min әлі üstten astından jalan ayak şuuşa buynap yürü turgan idim iyem. Ярар, жетер. Мында яшьләр тикшереп тора торган заман түгел әле. Менә бер тиенсез калдырдылар. Itme indi bike, itme. Sizning әлі ақ masada tama turgandır. Əminəmində bizning işler bütünlüğü xırtdı. Tamam kulayakını beylep taşladılar indi dinsiz nerseler. Tamam beylep taşladılar. Yarı eli anda sanda az bulsa da lekke gettige olası buruşlarım var idi. Yoksa işler bütünlüğü sütülgen idi bike. Kareli bike. Min eytem tege yaşvay koyasın көрünmeyin. Yana аш бүлмәсендә теге саңгырау белән тыгынып утыралар. Аның да рәте булмады. Әллә нинди комитетлар белән дуслашып йөргән була. Әйтә башласаң, контрибуция ди. Нәрсә контрибуция ди? Я хавл ва ла куввата нәрсә дигән сүз булайын моның устагын. Ей Ходаем я Раббым, я Ходаем үзең сакла. Yönlü kişi bulsa şul kadarlı buruşka kirip de batmış ol bike. Bu densiz nerse. Bütün cihazlarımla erem şerem iti bitirdi. Kim? Bike. Mininde tege olacak 50 sumnu sorarga deyip gelgen idim. 10 yıl bula bitindi bike. Hazır okşa bir kire gidi şul. Yok. Kim Muhammedcan 50 koyşan antılıp bitken buruşlarınızını zinahar kazıp çıkarmağız. Ansız da jitkirip bulmaydı iyi. Tuhteli, bike sin olay bik olay demeli, bir olay kırık kokmalı. Onun bir yağni meselen kıyamet gün cevap biresi var. Gün akşam koyup bitirirsin. Bir tiyin de bir halim yok. Ana var, ana özü bile sileş. Bir tiyin akşam da yok. Kim Muhammedcan. Olay da... İsan mı? Bika. La havl ve la kuvvete. Este deyinme. Marjat dege bizde asravda turgan. Şolay mani. Yaşbay kayda. Yaşbay kayda de. Tige kim komitetler bilen tige bulmada iyi. Tamam. İyi. Aşağı. Kuşay. Şundan da aşargar gülüyor. Türden uz, Mena tige iş sumakşanı yaşbay tülesin әлі. Avulga kite. Siz ne deyip kışınıp tülemisiz? Nerse? Burjuy buldum digeçte kışını şulay tolarga meni? Elip tolağanlarınızını assınasız melle. Hazır da tolamakşı buldunuz mu? Yok şaliş. Hazır indi biz tolatmabız. Davay шығарығыз әлі ақшаны? Sen mi? Sağ ol. Selamet mi? Allah'a şükür. Kararlı bike. Yaşbayını kurasıydı. Ol öğrettiğinde komitetler bilen aşaşı iyi de şol. Ben ansımasın bilmeyeyim. Yakşılıkta akşasın tülesin. Tülemeyken hazır militsiya bilen komitet kazattıram. Ana özü bilen sileşiriz. Karaylı. Min bir nerse de bilmem. Sefergali sen aytam. Dostlarım gelgen Sefergali. 8 yıldan beri mine 8 som 28 som da vermiş ayırtay. Şulay. Ötesinde mine'nin ügü atası. Сәфәрғали керәдә, кунакларны күреп, кире китмәкче була. Tukta. Lakte. Yaxşılıkta tüleysinmi yokma? Anam, Sefergali, yaxşılıkta 28 somda ver. Yoksa hazır milisiya çakırtıp komitet kazattıram. Oyanım Sefergali. Mina da sultuki akşanı bir biberin zinahar için akşa bir kire gidi. Sigara kire gidim. Kire gidi. Hazır çıkarıp birem. Tukta. Koya kiste. Çıkarsın mı yokma? Hazır tüle. Hazır milisiya çakırtıp bir tane tülemesen. Hazır. Benim canım portay vaktirimde minden gitmeyin de zinahar için birini şol illikten kapsandı. Bittim. Birem. Sana küpme? Şum dedim şimdi. Nastya.
Мына шушы фикусны 3 тәңкәгә алып китәләр. Ризамы шуңарга? Риза. Сиңа күпме? 50 сум, 50 сум canım. 50 сумма. Карале. Менә ул паласны алып кит. Ризамы шуңарга? Riza canım. Riza. Сиңа Миңа бер 28 сумда 65 тиен. Сиңа 65 тиен. Аны теккәнә фин алып кит. Урындыклар белән булса Рита. Истәлендә урындыгы да алып кит. Шушы җәймәне дә алыйм әле. İsterim min alam, isterim min alam. Tokta Sefergali efendi, tokta. Bu senin atıyız, bu senin. Min aldın. Bu senin, Kara bu perdelerini de alayım hele, perdeleri. Алыгыз. Күтәреп алып китә алсагыз, үйü белән бергә алып китегез. Tukta. Bu kanepe bir ağır iken bir çağırıp vereyim hele. Ağır git ol, Bu neresi Sine kadar şaştım ben bu büyük derselerim mi? Yok, vuruş için bir. Hazır koyuyoruz. Bunu işleyiyoruz, hazır karavul çıkar. Döndüm şehirciğim. Karavul tügül takbir etsen de hadi bir nişanımızın vuruş için bir vuruş için haydi. Haydi kanepi bile. Kanepi bile gidelim çıkalım böyle bir kesin yapacağım. Siz Karim Tinchurin ismindagi Tatar davlat drama ham komediya teatrining Karim Tinchurin komediyasi bo'yicha qo'yilgan Haylasiz dunyo foydasiz degan spektaklni tingladingiz. Asarni sahnaga qo'yuvchi rejissyor Rashid Zahidullin, muzikal bezalishni Rinat Bekbulatov ishladi. Rollarni boshqardilar: Safarg'ali, Fahim Siddikov, Mullajon, Tahir Nurullin, Muhammadjon, Rinat Miftaxov, Hoji, Nail Shayxiddinov, Nastya, Nuriya Valiyeva, Fayzabika, Roza Habibrahmanova. Muzikani radist Nail Zabirov olib bordi. Spektakl 1995-yilning noyabrida yozib olindi. Spektaklni radio uchun hozirladilar. Rejissyor Tataristonning otqazangan san'at ishliklisi G'usman Ahmadjon. Tovush operatori Zulfira Muhammadi. Muharriri Rustam Oqyigit. Olib bordi Milavsha Nasibullina. Adabiy dramatik topshiruvimiz shuning bilan tamom.